waiche wia waiche munana waiche kendo nenda kana maundu meke bathukanio alama twana gukwata stress na depression maundu asu ni moto na nyamuthanyani wa umundi undu nini na kwalesia tuna Selina Mwende wa KIOKO olone rese kibila cha ndongo ya ka women representative county ya Masako na no mwekati wa atai alama esikie muno maundu ma mental health uterasia andu ala mena MWENDE akili ne okesethia ni overcome na ni mabetana ni maendelea na kwitha mena muo wa ngono tweet at mutongo tvke director mwema utumite #amuka no yoga kusira ile itatu kenda imwe itano wambite na Ndeto TV ne kanende wisethia utumani waku ne watu bikia thino mutandao wa Facebook Twitter wa Mutongo TV na ende tu live wakia comment ya kunengwethe wangemepetelana nengwethe wangemesoma na indi nengwenda ukuli makulio maku yuloa mawito ala wesilete na yuloa maundu meke bathukanio undu tona kuhandle stress yake bathukanio na undu tona kweka nekana ne wesethia ne wekala wina muo wango kalivu thini wa kilunguki wa mukitata na mukanesa muno Steve na nasanti muno nundu wa kundosha wa Mutongoi ingi ni kwatia MUENI pa kone musi kone asanti muno ni wani balaba ilete na musia esia tuithe bamwe kenda tubundeani imwe nendoke thie museisia umutabieni wa Selina ni one tasia kibela fulani na bado we MUTAI ni within organization ya mundu ma mbosu musia esia kwa alama tambisi nyenita wa Selina Mwende wa KIOKO ibinda ivetu nineta sia kivila cha women representative Machakos County ndina kwata kura ilani nenda na nyena asasia wae makukwata kila ukwenda ndwe loser so walite kwiyonea kwitha nune osie itambia yeu weka kila unekie na nenda ku celebrate omundu wonde uloneta sekibila nanda naki kwata ngwe you are a hero, you are a heroine dukatate kwiwe we discourage wone kana we loser kana we wiendoni kana we wiete yapana nendo kuya kana undu nesi tene tiwo wesi o yuyu we mutongoi na onanuko na andu mayoka makaokolia opinion ya maundu yuko ndiweta yolo wakwa na asisia maisha mako undu mana ile mbeni tiwo maile ukundi za kwa siate amaluza ni asia amawina na nini dhani very strong when it comes to maundu makiliko ila andu masia mental health to nene andu ingiwa na mayelewani chao waweta kindu cha kiliko andu mona nendo kambusu kwa unye ni humility ni kenda ni tuike wasia kwa alama tatona kwinene na ni bundi siandu tuweke kwiwi andoni kunena yolo wa Uima Wa Akili undu tuiwa laisi kwasia ni alwa ni mutwe ni alwa nebu ukesa kwithia ila wina stress kana sindu si ukusumbwa winena o laisi ni utekwiwa kindu kina binya na nini thana company ya kwa bado ninenga na MWENDE kwa Selina nola mundu wakilondo wonde full package full package na nasandi muno ni wani munenge ndaya kwitha undhoketie baba asante nenda twambe nikenda wesethia twa move in the same speed na museisia twambe kuelewa ila tunene ya maundu ma Uima Wa Akili tunene ajo asante muno ila tunene Uima Wa Akili wina maundu maingi ondu ni nasia ila ndu mewa mental health isitwa ya mental health ando ingi kila chuka akili ni nendoka mbusu la Uima Wa Akili wina maundu maingi muno pena undu maundu maseo makwithia undu react ya wosa news isio ata maundu mathuku na mama kwithia na uo react ya ata yani nimewile kwa kikamba kueleza yani undu miwile mionanilie nukona kuelezea sindu mwena wosa maundu undu wosa maundu makwithia either maundu maseo kana maundu mathuku nundu umundi bondu sio tona kwithiwa palabe mujuta for example mundu nutona kwata mbesa ti isa ukawa lottery ukakwata mbesa mbingi muno te ku expect ya unutha na excitement mbingi mbesa isipando si kutethie ukaitumia kwanza ndhuku ukasioka in our situation danilo nai unai utona kuthio mbolambo loka thika bandu
nundu wakwata kindu kinu na kindu kisi wakikwata kinene pyu ndatikemwe jubandu ba wambe o calm down wite mutwenzama wasienika na ndika wikita kwitha na excitement bingi besa isu maybe ethando nani sa wili ko kini ethwa ndunai yani unaenda ona ngalio ya kawaida uwe ngalingi utambite kwisilia ndio ngalino ngeke amutama nukona ko ila tunena yulu wa Uima Wa Akili tuyunena yulu wa maundu mathuku memoka mpaka maundu maseo yuta for example be mundu neta cia kibila maybe ona ndaishwe kana no akikwate na akikwata yu akikwata bandu mitalatala nusi baila manifesto trainer sio ngeka exact ayulwa ni maundu asuo on there maybe ethwani mundu na ina family aitha mia kundu kungi nitukite bukwa ku handle change kisiona kithuku nenda tusise bakwa pe anxiety na pe stress na pe sisa kwa advance to depression exactly. Kwa twambo sisi anxiety ni kindu kibwa nata anxiety twasi yuta for example nyene ndito nenga na example nikenda andu maelewenesa yuta muthena wambe mundu kuthi TV ne no within a butterflies kutelemanga anxiety kutelemanga ku isu anxiety yitho ya kawaida nundu I think kila mundu wonde ni withana kiu anxiety ukesa kwithia nukuwa kindu utaika nukuwa kiyutelemanga national exam anxiety yithwa kwa levels sionde nila tunena yulua mental health tuimenene akuma cianani mpaka andu ala aima tia tuinene ayulua category imwe apana tuinene kila mundu wothe kwa anxiety yitha no kindu cha kawaida na anxiety saingi ona ni kutethea ciai ukaepukana na kindu kithuku nundu twase for example pe kindu kwenda kwika no thigwa utelemanga muno na uthigwa wikia muno saingi no wikala uke kule yo kindu kingwenda kikwika nikiseo ku pe stress nzeo na pe stress nduku okay pe kindu twinene anundu twintukata across all ages pe mundu oka ukesethia emunini ni wekwa ni kindu either mundu ni woka aripiwa emunini na ukesethia kindu kiu ni wakua chonthe mpaka ukesethia akekala aitelemanga kana akekala aimena mibai imwe ya andu kana ndu kana kaiwa ukesethia niko buliwa muno sukulu na kai ukesethia kekala ke antisocial kana ndu ukesethia undu kana kaiwa banthi tutona kuhando hata twambe bakwa isianani tutona kuhando isiana ata undu si kwewa nikenda wisethia kindu kiuki na affect mpaka in the future because I understand kana undu kaiwa I character yako undu wisethia ando meme introvert ngeme extrovert I understand kana sindu no sumanana kana keka nini so tutona kai hata nikenda wisethia kaina kwata ni mathinano na kakakua mpaka kuumweso nuko na mwana munini etha ailite kusubiwa na ilite kusubiwa kwa sindu sionthe mbanga sionthe na juta sitakana kanini ulawa weta yulu wa defilement na what happens mostly with their ethwani musiei na kana kuka defilewa nundu mostly with their no mundu wobu either wakana kazini kana chao na nundu wakubitha ndoni wisi andu menda uwikia kana kukayema utawa sibitali na wisi kana kukatwa hospitali ketha kalite kwa counseling keka nini undu betha counselors masiana kakatethewa kaka overcome kindu kiu yukaema kakiwikia wisi nikitau cha wikiwa kitau kiendelea mpaka kana kuse kwithia mundu aonane neba ndesa ku trust chao mundu umetha ni mundu mende so trust mundu mukane thani mundu mukande so trust mundu ume ko wona kana ethake na problem nikakwatwa ni kindu takiu while it will take action kana kukakatwawa mbenene kakamba kuma in that danger ethani defilement kakamba kuma pau in that environment aya ethwani mwitu ukwea siana na nuko shautia siana etha we musiei na ni wa manaka na mwitu la we na kenu shautia siana mwitu su alete kugutwa we mundu kana kawa kwa ka expose to kushauti wa kakekala kakite na juta musiei ni kendo manekana kana kaku
kaisawa onethani skulu nundu onasiana ingi nisi affecti wa skulu ukayukethia ni wakana ke kwa ciani ke kuonewa na juta musi bandu withukisie kana kau wenda ukakuna uke aje we wikwetolea skulu mbenene ta musi wona mwana ailia skulu ndwalite kwitha mituki kwa ciakana kake na chongo chumo nikeulea chao skulu nikimithenele ngikatalea weta musi wailite kwiyumia ukekalanthi na mwana waku ukamukulia uto umushaute ukamukulia yo ni chao kiutuma utenda kuthi skulu na ukose tambia ya kuthi skulu nendete kwiandu muno nusio kuikia mwana waku waema kumuikia wenda ikiwe nu undu twasia no isi umundu we mundu mumatiwo wambia we alia ni mutwe ni nguikia ndungenga niki etho mwana waku ni waku ya no kwalwa ni mutwe ukone kita ukukenga twalite kwitha tutona nundu waema wonethia kana kukakunduka ikia kaikia so kutabia kenu nwisi onakethi wani sinduka ke kala kayikata kayi ubitha ko ithita ta caregivers kana tasubima siana kana tasi twalite kwitha tu very keen nini zi maisha mena binya mundu busy makweto mandhawia lakini wona kana ke kanenu kambia kubinja walite kumana kana bekindu kikata kiusumbwa kana ka na umaneni chao wike uchunguzi umaneni chao nikendoka betangane na chao na kindu na tuibu kwa siana kwe kundu kumo ukese thia andomo masia kana no ukakakuna kana ukula kukapanish kwa ikosela keka ukakakuna kakasoya munzi ukese thene kamana ona neke kosa ngeka ukunwa ko ni ko kakolo kakaenda ya kweka makosa ukese thene kesi kakunwa keke kosa ke ko kuno pe bandu bangi utona kwase ndoka wakakuna nikatona kutelema ukese thya keke la kaikia yes na bandu bangi waleoka kuna waleoka punish nikatona kuthuka ukese thya nikaende na wika mandu mathugu pa utotona balance yata nye aba kwa nona ithe taiwe na kukunwa muno na we so sisia andu aingi nundu akukunwa ku metha na mawo ngone sio nye aba kwa ndiki yako kuna kana ni kukutethia kana weni wende tokuno ni mwini aye oyu nundu kana kwani mundu muima kana kwa kake complete kena feelings kena kila kindu chonde kena akili yako nye nikiana kunena nyana kana ila wonya kana wendo nikethukia sia ila wona kana kambia kutwika chongo chumu manabe maundu ala meokasumbwa na kajisi undu katona ku communicate kana kanini ila keyi kiacho kana ketha kewet kayiya mundu kesi ku communicate tukajisi unena lakini kaya yuta musei usise kewanza kana kewet ka change we yuna ko kana kanenange etha nikekuona kate ku understandiwa etha nikekuona kaijajiwa tukita au become very hard ukethia kana kukuni rebellious tase for example unaimotwae watiana na musee waku kana kibeti chako kana kuka nazoete kuona ithena inya na kana kuka yotono kutabia kaikwelewa what is happening tukita au bintia undu nikiomisi chao aya tuka become rebellious ukaete maybe mundu mukonge na kana kukebobo aitino katwiti nai nundu nikeukia ukutabia kana kuka ikitotwika maybe chongo chumu kana kaiza ile akatelemete sasa ondekana kukambio thucha afya tungi nitukia unena kila kiende ngone yacho nundu nituthurete niwe wewe ilo weta ningukuwa ilo weta nukwika kana nyinona undu tu wendo kwe kwa kana kaku konye wendo wonya kana kaku wendo nike kwithukisia nundu mbenene kayenda ukukosea aise pe stage karesa kwithukisia bake na mekwa kwikanga okumanga nasi ibuno kanene kana kaumisio kumanga naba kibia chuma na siande na miwa nukona nduya yakana undungi nojuka ubendukia ba pai twana tuma tha ukai mo twa jirani obu etha komise buna kaino mya kwaku na nike kwikanga nimekwa hii pauwe ko kanene wona kindu wona kindu ki yusa ingita sithe tukita wona kindu kamba kwa assume pandu wachona ukakia address yabu imagine twana nitwibwa pure na to understand yapi nikina betu mota bazio twendeta sio kaba kaendete kaichi tu sio kaba kailite kaunda leta kwa atha muno
na kuya nyene ndete kwikulia nyeno nende ukunwa no watabia kali yako iwe watabia orally yuna munuka kali yako iwe next step alafu kindu kingine ilito kutabia saingi unasema kuna asiana mena mawomo ukiza kwithia neonie kana kangi kaikunwa neguo thi kutabia kibeti chuchu ukwete kumina mwana waku ndukoneta umutethia wona mundu aikuna kana ena machungu maingi muno kana kukailite kuigwa wikatabia wikia kumana ni kuthuku no ikaelesya kailite kuigwa kumana ni kuthuku kosa kindu cha mundu ni kithuku nyenge waya ukuna siana ninisi ando ingi mesi kukuna niko kuseo lakini nona atukita audama inchikana kauwa akakuna na yuna Biblia wana no yikwenda tukune ibu na po asere SELINA ende biase Biblia asio tutreka munzi yone say that not other kiasi nyaba kwenye ndi kutabia hapa kwenye kila nona nyenona imagine wata twani kwani siana ni busy tatu na pe at some point pe to some extreme kana pe at some point utumea kiboko kana 100% ni munuka mambe wambe na wakeli ninakona wathie kwanza muno nima complain akaka nini kaikunawa na ilote sikindu weka undu akili yaku ya kuona kaka ini kaya sama kiboko no ka kunangiwe lakini yu kaikuna waka kitawota bwana nikewa kwe katu change ngea nyokuli ati pe mundu uka there bandu uyani kana na kibeti na abruptly kindu kiuko kacha change tukambothi ba kwa kutiwa ni mundu kutiwa ni thayo uyani na niwonga mweya nikwe kwa retrenchment na kana na kibeti na ni chamutia na relationship na ni athuka sukulu na fees ni wathela skulu ni athelela bu for some reason ni waze kindu kila nacho so utono deal ata na loss yesu we utebangite na ni wekita masabu for example we also work with us ya we na family nesa utono deal na mindosi wat any loss ni that very painful na loss yoyo yonde ya ile mundu payimwe mundu wetha abangie you're the first thing when it kwikara you the first thing loss yethiwa ni ku accept yethiwa yes etha wenda kuya iya na mundu ndakautabie undu wailite kuhandle loss yaku nundu kila every journey is different na undu umundu utonya kureact wewa uya waku ni wathela tigwonye ndonya kureact nundu saila wewa uya ni wathela akili yaku yalika ninye ni seiso kwitoni na siana ni na chao wala mundu munini nenda maybe nisome nenda nike kuila loss yethiwa itikila kumon itikila kuya kumon no umoni na kuya no umoni na kwikala wiweka no umoni na kwitwa holiday wisi the pe nziambingi muno sia kumon sia kuya tilazima metho imo noni okuli otwe bui mundu lote na utena room okay say that for example mundu usini we is our family kana na siana bu around kibeti kiuta sie no either no kiona siana bu as in pay la feeling ya okay say that uwe mundu munene na niwo sie iwe na ndotona kwambia kuya andu ni mo sie isie mundu lote na room ya muthembosu mekalao in one single room mundu wa muthembosu no dhipando nundwe yukila chananga na kisa kwete depression ni kuya siendu ngoni nundu nukia na kila chanangie ni kwisilanganya wembo sata wenganya na ninganya na wena nuwe na yino kuyambe wasiana seriously ndio betange dukayembe wasiana lakini take a moment uthi lakini ndi yoni senga ukia kwani kuya kwa kui formula but ningine yuna wa siana vela pasi newest strong nundu masia isi Why kibetikie zena yambe kuya inyonde muyi yana mubindu inyonde lakini twasie etha no kuiwa wiki ya undu andu me ukosa we pandu utatona kuia ndu ibetange ba uthibandu nundu ila ukuwa kindu kingoni yakuwa mauchumya wakiya ba nikitau wa wiki the first thing no kumon moni ila losi yonde yethiwa
wendo scream lakini ona ndize wesilia yulu wandu angiata yu kindu kithi wa nambia kwisilia yulu kwenda nambia silia konda ilete kushout na ilete kuchumia yuku kwitha na wasia katika situation yoyote ni kutethea asia nundu wewe kuya iya eka isilia wenga nyembo sata weni wena kunuwe yani maisha nasia ni mundu we mwene kwa wewe kuya ndukambie kwisilia siana ndukambie kwisilia chao let it out na ino kule Selina ukaoke sethea yani we wasisia mwene payambe ndo kona cheni yani wene kibindu pyu wasisia okay we are no thelile ni very sure or you yani bipandu bangi ntonyo kwata wia kana ninatwanite arusi kanisani niki yani pumbe ndi kona cheni you wambia kwe convince hata kana better days are coming you ila undu muthuku wethe wa maybe wasia wia ndia kwa ni wetikila kumon wa accept kana kiuni chethe wa yune kubingo kametho niki ukwenda kwisilia kana nduto no kwata wiongi niki undu wakwatie wia usu no kwate wia ungi ni kwitha you positive na uiboya ngai mboya ningi tetha cia muno pyu ila we wote kuelewa ni chao kila kiende na sa ingila we down kabisa ne mboya ndikata nduto no boyecha na kenga ini wona ngositu ona tute uboya tu imutabia weni nene wo utumbite yuko wila we kalu wona kibindu itha wisi kana wenga inu kwendete na bado na mvango mwikwata usioyo lwa maisha mako ona etha ndu ikiyanga yuzi vandu bata ikiyanga ila tunena yulua Uima Wa Akili ko tunena yulua mental health tuinena yulua andu ala mesingai bado be andu matesingai na no andu tigo ko ni ya mundu either we positive either we open minded tukatate kwibingi abantu bamwe uyona kana yu maisha mako ni mathela no itungianga imubea that yani give gratitude tunga mubea with I lakini Selina sindu unena si lazy orally lakini practically ndo neone yani seriously ndo nepando bena cheni ninguelewa mandu mena vina na wasise left right pa imundu tonya kuka for your help na uneno na ndo isiwe kata na yukwe kangu kulie niwe nitokwasia ndukona cheni yu kwekala katika situation hizi yukutethia ata yu wisi ukavaluka ndakane ndo valuka ndakane wina choice cia kukila kana kuendelea ikala bau nundu ndo avaluka ndakane yu waendelea kwikala ndakane chuchuki utethia cha ndo kukila uthi umanthe kiwu uthambe onetha bandu beba utema kweto kuthekea tuwe wavaluka tiwo walite kukwata vinya wako kata wa kuendelea yuthi na mwingi withi ya mundu ena stress withi ya ona tiwe we mwene ukwete kila kiukuthinia yu andu makambo nata andu yu kila kithina cia andu ni kikiba ute ona tikila we winacho ona yu tuwe we wiweka withi ya saingi mundu akwete yu andu makambo nata anatu natinana cia imwe tuka tukona nitanaveta ngwa na you know that part udili hata na ndo tasi for example mundu either ni wesikie either no tomotangasi ni wasia we you ni public figure no nesikie na you akaenda aikule nyi ngaenda abaya ngathi tho mbemba ngathi kuthine ngathi kutho to chips bands yani as in so pa yanzai no nekata you ndo meni receive hata kana for example no kindu kingi kiki panza yu andwala nina twani andwala mananze isienge twana na harusi iso sate kampo sata you know kiudili anachota you nicho kitumina kuya ila andu maka yakao jali undu andwala ngimekwasya nigo keza kwithia ona stress imbinge twithana nundu niwisi kindu kini chethiwa ethwa maybe nuna twanite no katwana na harusi na wakaba chucha thele labu ni ya mundu kwekulie did you give your best in that nuna nenganie like your best kabisa yes do you have control on what happened no you don't have control you na watinda wekuletie andu measi ata ameikata ndisa ucontrol undu me ukwesileja ona bado wona ambesa isu bado people will talk about you bado we endene sandu bado no makwenza ama kwikata makonene sesi ndoku yuko what you should do ni ku focus
we also na thelile tigo nina in public figure wasu na thelile yuwe kalende wambie kwikulia nundu wasu na thelile yundo na kwikata no ni mande we abantu bangi no nambise ka biashara abantu bangi lakini nduke kalepa ukwete kwiye atei ukwete kwisilia andu measiata nundu yo andu munuka wombi wewe itha woya kana wonena ila munuka utekuya ukwete kunena kwa ngukulio tyo uzi tuisoma science environment ni kindu kila kisurroundite mundu even fellow human beings na tuisa kuignore public perspective nondo tuikala in an environment ithululukitwe nandu na you and also ni mashape ya different things in our life na perception yandu nicho kitumiwa na mundu ayikiongwanzio na aiba ko makeup nesa na yumelo nesa yobata inesa nondo nikaenda obanza nondo ni maplay ya role na role isi tuisa kuignore so you na to deal na kindu kiwatepa in the nondo in the public perception no akwata loss na panai expectation ela andu maiyeta kwako so you we deal na kiwata nondo wina expectation not a winner a case to answer although literally but you don't know kwata lakini kwa kangu kulie Steve oho kwasia niwo society yebo tiwo but society onayo yona chao yona life yayo yona losses yayo kila mundu akweto fight different battles na kila mundu ena different challenges nienda andu maumanwe na kwisilasia mo andu measiata mo andu membonata walite yu wakwatwa ni issue walite kwitha kwisilia niende yata kana ni kwete kwisilia yo andu amembonata ni deal yata na mo lakini ni part of you and wasn't a part of you yes but you cannot control what people will think about you you can never and you can never dictate nona you wase kendo nina sekendo ndisewe chosata and I have no control lakini kindu kiuno ki strike back nondo cha neno ni cyo kwithia ipase no ikukwithia na no ikuendea kukomesya zaidi ndubinge matu weke kwithukisia you either maybe unekala abantu na we environment thami abantu bangi yani think about where you okay think about where you tumebu tuthitambe pe stress na depression sia kindu chukite ukesida for example no wekondo na kindu kiuke na consequences tase niweke kosa kana nusi either kutoa kotini no utwa wene kosa na utene kosa na kwena nondo ikwani asilwa no kwena mumo beto na matena makosa nituonete ola mutumia wobetwe ne kuyanga lekosia kamitatu ikite ni wadifilite kana kake kila kitaisagu twesa kuona hathabu so ni asia ukeseda ye pe nikendo kiki kie na pe consequence loading for example ndo athikotini ambe na nikiki kie kendo no sikati we na you wina depression ya you kendo kine kinene kendo kiki imbethia tose a very unfortunate example ya Tala girls kana atu kine kana ye pencils na ko ya 2500 na kiwo kendo ki kathi mwana mu kendo kiki na wito muno mwa kendo ki ndio mesinye ndichetela ndisa kwetela ku handle the consequences so mundu la wina ti lazima wetha ye kwani kana kulelo kosa kendo lakini pe kendo kineke kiatha yo no wake na consequences ni nene muno for example not on the either ibinda ya siasa whether mundu na campaign ya mundu fulani lakini akoka akatelemwe akewa nondo ndone ngaliko yakwa nitumanda na ngukweko akatelemwe kana no kuwa sindu sia muthembosu so mundu la wetele consequence nditumu no kuwa atatona kumehanda ukwasia mwandietela kendo kiu mbangathi mundu su utonyo muyata na udelia na kendo sia muthembosu ata nuko nata wanenga examples mbingi na nienda okosa kesi kama yutakuka mwana usu na so miene we are very sad na baikendo kithuku takwilelwa kendo na we innocent na nundu pe undu landu momona o maundu na nundu akwithwa kwiyelesya saingi mundu nukumana kwiyelesya nangi mayuma na kwiyelesya you yesa kwithia you either new situation is ya ukwete kwiyelesya na ndukuelewa ndukatate kwisilia kana kumya thayo nikuo kumi na that problem
nyendo na kwasia walika katika situation isu wetelete kindu twase usungio kana o kindu kinene na niwesiti kindu kiseo. Just calm down. I know, ambo binja. It can't work. Pesindu. Ekangu nenge example nakwa. Na thukuma Westgate. That was 7 or 8 years back. Ibinda ya attack. Nyena ibau. Paundhine. Nela kwambie ushutiwa. Pebala twaendie vitha. Na ila kwambie ushutiwa peya wani nota ingi. Ila newie ni Al-Shabaab. Na mana Al-Shabaab andu makita aukwa. Niwezo ndo nekie. Pebala twebithite. Nye no sie kibila. Na umabau na no kaneka landi. Nye no sa Bible na mbe yosoma. Yani na accept you at that moment. What can you do? You tuana kwikata. Nundu it is as a human being walite kutelemanga, walite kukia, walite kwikata, but at that moment we katika masema mundunge. Pauni la weta ngai akunenge mugo wango. Nundu kindu ki mokoni mako. I know tukwasia ku calm down kwebinya. Nundu you are like not ila mundu itelete kukwa. You know, ila we know wa muthuku stage lo bikite totakanza ndu weka talk accept. But you don't go to at that moment just accept na uyengai akunenge vinya na akunenge mugo wango. Nundu that is what you need at that time. Na yuta mwana usu. Nundu ndane undu anayatonya kwisilia kana kino kindu kiubita. Nundu na asasia in this world pajingwa kindu permanent. Yani ndi not we pajingwa kindu permanent. Umundi uno within a very challenging situation. Very challenging. Ukeza kwithia wisisi uko na kibindu byoka sisi uko na kibindu kabisa kana numba ya kujukito bingwa. Ni moka kana auctioneers mokite kuosa kindu chako. Wiza kwithia ndu ino ndungi utona kwika. Sawa, just calm down, look a fight. Let them take what they are going to take. No baba ndiza kwetela consequence kana kila chukite. You at that time wizi mundu whether a despair kabisa na nicho kutuminiwa thina ila nona ndo my judge mundu I commit suicide. Mundu ndisi at that moment and I level, but life is very although precious. taken to advisable. It is not advisable. Lakini yumundu ibika level usize that ayona kikutu no chokito na umuteve. Yundu na kuya mundu. If you can talk to somebody, please at that moment talk to someone. Rather than a stranger, just tell them this is what I'm going through. Na niwena become modhia. Please, do you think you can help me? Na mo you and yuta society, we should learn to listen and not judge. You think na WITU ni ku judge. Wisa kwithia you na uimbea maybe nini seno thoko matiwa na maybe we na family. Na uimbea by the way, nyo na jina leo. Ibandu ni tikile kila undabia. Ni kweto ku judge ni ona mundu ikite suti se ubeto. No aiwe ni silingi manele mako ya siana chao leo. Yuko utando itheta society twalite kwitha twi a bit more understanding na tuithukisia muno. Naweza kwithia weka mundu longi undu we in that situation ukwenda wekwe. There is so much to be done. Nundu tuliza kuepukana na stress. Tuliza kuepukana na anxiety. Nundu it is part of life. Niwezi tuliza kwa siatube mwezo motu kekala tuithe tutena kutena stress hapana. Wiza kwithia that is part of life, but you ila si atwithia twasia ando hata na ndukekale bandu bamwe ila wakwatwa nundu muthuku ndukatwike pa uyu nibo yani it is like maundu azuma thuku ni mome uko define hapana
Yes, we should relax. Pe stress ingesho ka okese there pe kindu cha kwikikea na kindu kiu no deal na chomo no kuwa kio stress muno lakini ndwenda mundu ngiamane tase for example niwe mwene niwe ka kindu na kindu kiu kina consequences nduku kana be kindu kikwetelete lakini okay ndwenda oshia na mundu ngi ndo either ni embarrassing kana ni kindu we mwene wikite na yeye wikite no with the way guilt of that thing we mwene wikite na akini ndwenda mundu ngiamane ndo kwenda wimane kana no weke kindu cha mulembo su just for example mundu kumyevu nukuona no kie kotabya mundu no kia kuijajiwa nicho kitumi kwena counselors utono undu wewa onatha wewa ndwenda sibitali tiwo ukathuka na kiitiwa bubu kwina counselors wiza kwithia no thuka nena nake ukamutabya. By the way, there is something that I appreciate. Fathers ma Catholic nyendi Catholic but I appreciate them so much. Nundu yuila wathi wa weta kila kingoni yaku wizi father akitia buna ndeso nena na mundu you know is there no therapy ila wathi wa weta payingwa kindu unique ndino wiza kwithia ati nikithiwe na ndutono kitabya mundu ndukatabye mundu ukwise you can even talk to anybody ukamutabya onethani tabandu ta nini ta Facebook ukathi inbox ya mundu ukona ta ku understand ukamwandikia stories yonde niwisi ila ukuandika ukwete kuitethesya kanona kindu kingi you can do you can take a book ukaandika story ya kujondo ukandika kicho niki na waamina uibebya. I am telling you that is therapy. Ukakiandika ethano ukia kabisa ndutona ku afford counselor na ona makanisa metha na counselors na ndutona uthikunene ya pastor waku ndutona tabia anybody waku wasebuku andika details isu yonde wandikite thani as you write ukwete kuchumia uenda kuya iza ukiandikite chonde na waamini ukiandika withi ukwatie mwaki it is a very big relief. Yeah, but if you can please man the counselor unene nake uthumutabye nuko guide undu tona kwika nundu thino baingwa kindu unique. I will repeat that again na ndukatete ukweni kwitha nunewie nuna make mistake atu iko way down baka wezo bika level ya ukwatwa ni depression kana wise kwiyowa. There's nothing unique in this world. Hakuna na chuchu kuona tonekie. You'll be surprised to know that many people are doing it. Now they have overcome that. Nundu our mistakes they don't define us. Mistake ila tuna make doesn't define us. Na ndi no Uima na besi ndu Uima for example twasye kuwa mundu. You know o guilt yesu no ise kutuma onote saikala maisha ya kawaida. Choices have consequences. Ndwikondo muthuku no ye expect ubitukeyo na you can do ne kemata ke choice ya muthembo usui kiube ondoto no deal nacho you ethani kindu tajuke ndo ne kiko involve nini walite kuthi ku present nundu you can never find peace after ku kondo tos tuneno kila chagu you know you took somebody's life you have to be ready for those consequences. Yes. Kobe situation imwe walito thi ku face consequences. Yeah. Yani ndutona kwika maundu mathuku no ye expect. Na you ninge na we remorseful no ku sorry. You know, no nekie you kule ni. Akakutabia like for example, tunenga no example simple wekele tu. Wewe isobeana na imwana ikaika wathi wa wekondo neke waitaba. It is a sin tiwo no seek for forgiveness but yakana kajo bobo tobaka kasi yawe. There are things that we do we have to be ready to face the consequences. Okay. Yes. Okay. Pe show kinge ukese there ni watagwa kendo na as in ni wa kwatu ne kendo fulani. For example notona ukewa
wena cancer na ni stage fulani itatona kukuiteka so no maintenance mpaka wese mpaka thayo wakuthele no thiu kathimo kethwa either wena HIV of which to death sentence wena cancer kana wena uungi of fulani so isho kesu ya payment alete lo build ye lo akindo kiu kana cancer ndipo andikata na withu kimo with that information ukamana you nina kwa tone kindu ki utona kwa accept hata ana tono deal na chota iwe si ndimwe ni personal na yule watabwa kana we know fulani you have no control about that kabisa na you ono katinda witete yata ono katinda worry tata it will not change that kuni ku accept na edha no kuyanesa na kuenjoy maisha alama tialite na kuikala nesa you just do that mundu na kwa besi ndusi out of control na ukaboya ngai au tevi au nenge mugo wango ukaboya ngai atembe naku through that journey mundu ngai witu ete lakini be maundu ukesa kwithia ona ndu tona kwika yuko worry kwiye wiate it will not change anything kuni ku accept na mithenela saingi daktari watabe kindu na ukethia daktari ni daktari tiwo na tiwe ngai na tiwe we na maisha mako ukalea no kaboya ngai no kaikia no kaboa but you have to accept kila watabwa na then we take action edwani kuboya ukaboya edha we na mwiki yosu ukaboya na edwani na undungi utona kwika just accept no, with a peace of mind ukamana no amount of worrying onoke we take kuma kwa chamba ka wejo it will not change that situation but kwitha we hopeless kuitethea sia any situation nundu yuto asia we muwau ni wewo you waambia kwiwiate nona yuta tene HIV AIDS tanamboka era visita namba kuka ni wona na counseling ita namba kuka ni wona ona mundu isawa kwanza ende nesa athi atagwa within 2 weeks akathela ni chao mundu eki wa akili ni kana that's it na yona ona bai hope ichao no yona mundu ungi wekalite more for so long and they are living their life positively yani with a way ongelanga miaka ila wosa kindu kila chaku kia positively nundu ni choka ni chakwithia tiwo dukatete kudwele kwijiwi atei kuona kana this is it lakini either way positive always kindu kita change when you approach life positively ona chao chakwithia like for example mundu neta sia kibila na emo kwata kurolo nenda nunatumie resources etata ukule yuni ambi hapa niwe chuchu izi ndoto no chosa notaki wichete katigo wose wikalembi networks andwalo nakomanie namo yututonya ku build each other lessons ilo na la nije utona ku put in place yata ethano kwenda kwite kibile binda yingi what did you learn nundu ila weka lande wiweka nusome thasia pa ninekienesa pa ninekiena itiwo ona kuila weka presentation yutu ende twawiso sisi uone pa kekanikie you learn from kila wiki tisa sawa kundu katate odwele kinduni kila kithu kithi okay ni ukulia tukwata ni sema mona loss ya family member kana friend kwa mundu la wende ya kwekala in denial ate kwetikala utona kwetikala ata situation utona obikia abo kwetikala kana kini cheki ka na kiiso bindoka denial ithayi nduku ituma wekala bandu bamwe nundu mundu su nonaendi na ndeso sio kaingi kuyu ona watinda ulete kana ndanathi ndesio kaingi puni bona asasiano useo onoka si professional counseling ukathi ukaenda ukeza kwithia with therapy onethani once kana twice per week nikendoka tethegwa nundu besi nduteka wiweka
you were in denial ndwiza kwaza muthema umwe kilo uate weweka you have to get help uthiotethe nikenda steps isu nesa mpaka wiseuka katika acceptance. Okay. No move on. Otobuni okulia peke ndo kemwe ne wiye bandu. Na wese there no challenge muno okay say there ngiwa ando amomekala malivia in the past. That's for example event ni akwa happen unfortunate event. Na you wekala omeswanete kila mudana na okay say there owa muka wisone kendo na yuni kwana na argument isu ne kana ila event yako happen ya no ka okay say there mwe wako no respond na ku release some chemicals ila si ya ku counter that stress ila wena sio for example ethani heartbeat kongeleka cha usinondo na stress functioning ya body that tofauti na you mwe argue ya kana mwe ndo tofautisha tofauti ya event happen ya na akili ya kuiswane ya yolo event izo sio this yo sound omwe so for example then mundu ni wa defile na umundi ekalazo ni topo wa kiko kiu mwi wake wona kana kendo kiu no takiende na yakala na stress chemicals isi kala release ito okay say there akekala in that past event okay say mwi wake wekala ta event isi taende kwa happen kila mothe na muka kaswane u akekala one akasone in 5 years time okay say there kendo kiu no swane mundu atona kuma ata ndeno a captivity isu ya kuisa there we are trapped inside event isu happening motonyoma nona si yuta ilana onenga example yala nether Westgate nundu wa kubomi waku ne kalile muno nda umalanza ndikia you ona umundu ni komete mundu akakimanya mwomo bitele mapyo you ono mundu na ni miaka mithelu yikitata ya bitukie kindu kithuku chethiwa nicho kituminasia no se okusiki professional help nikienda ukatethewa at that time uka heal nundu juwa maku heal kindu chukikekala nye I did counseling that time ninda twatwe kwa counseling ni company ata thukumana nayo then now you work on yourself nundu ju nakwia pesi ndute thana control kindu chu ni chethiwe tigo na chuki indefine maisha mako na you why more take responsibility as a human being nigo that chethiwe we munini na ni we say of course it bothers you ni responsibility yako nigo it was not your wish na bayai kwenda kwa kuchukiriwe lakini kijethiwe ni responsibility yako you we mundu muima uthi usik counseling ukathi uko na professional akautetheza mukasioka mwali tosioka ku kindu chuka kirelieve nesa ukiwa pain yesu ukathi stage sisu sionde mpaka wese kuheal na healing doesn't happen in a day twalite ku understand you na walite kuda we kind on yourself no ndo mwana mundu wekalete ukini for long na eka rehabilitation na snap back tuyalite ku mujaji ta society na we mwene ndalite ku judge ewe ni wabaluka inge okay walite kwitha we kind with yourself nenda patela ndashaka nini pia nikanda tumine nenda nesomo tumanini kana around 2-3 questions Paul KIOKO Facebook Musi ni lawa yata pamoja great words from Selina we should think outside the box Jomo good morning Stephen mwema ovo wenyu wa studio twesa tupamwani sisi tuda county 001 90 Freddy watching from Mulolongo, Captain Mamba Studios tuned. Thank you so much. Nina ukethia muno. Na ndi Paul kasia okay, Mary Ngumbe watching live from Gitaraka mwe. Uwe kuelesia unengana mawe meba. Alawe unawe tambeni. Rose Peter watching from live from Isili. Safari mutuku wa City Selina tuko pamoja over BC wa Monyo. Na ndi ni muviana. Na ndo otomani waku. Nikuliati pe andu ndisikendo ndo na kukilicha okay say there when a stress ni si kui career of kui profession tofauti na we say there nyene kitu computer science na kama ndo ala general okay say there
stress ya general mondo tiwe mondo minded na hii lakini okay the way stress yakwa ni very particular no thing else ya professional counselor akaleo mbelewa so yakwa ni very specific professional very specific na ti general ndo ko na tato sisia ndiko na mondo utono mbelewa labda nendete nga travel mpaka Europe kwa mondo we in that specific line ukase the not on the stress ya mudembosi kana zio you stress ya mudembosi ndo it is ikindu specific na Google niyo kietu tethesie by the way nikitumiwa na kwa ikindu unique ethabe ikindu kiukusumbwa twasieta technology kana kindu fulani enter Google find solutions to that na kuya baigitha kindu kithaki unique no one ta counselor totatona kuelewa but wadu mweleze isa kwithia they have a solution no anzongia okay nenda kukulia hii pia ndo ameta wa overthinkers wese the mundu aswania muno lwakindu utona mutabi ondeto imwe muno akachosa akakele yes akake expound bakakiso make sense derive sense out of that na kindu kiu ni natural na kuyandwa la maili ukese the no anabi ondeto nombe ikotisi yakwa yena chao nini swana ende mundu ikoti yakwa chao yikata so kindu cha ando aswi stress isu pe ondoto no deal na siona pe ondoto no deal na situation isu we overthink we digress kindu mpaka we se kwethe what makes sense out of it pe you see kila mundu be ondula witha ombitwe na ndu so change mundu undu ombitwe lakini you overthinker that thinking is it helping you, is it adding value to your but life? It's very uncontrollable, you know, but kwenda kwa mundu kila kindu chonde na kuyakitha na solution na kindu chonde wona kiyo bother it is not right kindu chu kisawa ku either we are that thinking we na yoti normal seek professional guidance. I can't go tell you what is happening around in the world. Ngewaya mental health ni conversation twalite kwambia na tuliendelea kila bandu ti makanisani ti skuluni you onasindu ila siende nisi ukonethia kila kiende ini conversation twalite kwikata kumibindithia katika inauguration ya your excellency Wavinya Ndeti county commissioner awakilile ainena ayumia speech yake Asia cases ila si masaku makomanana sio masaku every week ti andu mekweyowa ti andu meutilanga na mwe there are so many chukietwe ni chao kwitha andu matena Uima Wa Akili nikenda tumina masama itune mathala u receive yake ndo positive ata no asinda elections no akwata promotion nene or kwa very few seconds wakwata good news be ni ku appreciate ni kwa watagwa kendo kisio ni ku appreciate na wamina ku appreciate now plan yourself you nekata you take for example edwani mundu unakwatie kibila nutongie mubea you face ya excitement ni the you ni kuthukuma na kudeliver nundu you once you have mana usafuie waema kudeliver to miaka 5 then you will be feeling like a loser nundu ni wese you made a promise to people na waema kwika so ila sindu nzeo siethiwa appreciate then now relax calm down nandana ambao mina nienda otaviando kindu kimwe ila we anxious about something undu utonya kwika twase ni we na go maybe wetelete mutiani wendo thikwika interview yawe ya there is something that you can do to calm you down breathing exercises that comes immediately kana ukindu chethiwa kubeba you ukabeba and it is done like this you breathe in 4 1 2 3 4 you breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8 no jiku like for 5 times ukabeba ndine malana breathe in 1 2 3 4 out 1 2 3 4 5 6 7 8 okay where we are now you count you
kuunenda utia musia yesia na that parting shot ila wewe uitele manga kana wikia kendo just something ya uko relieve that time just breathe in malana na out yes. Mwanza Na either kindu kikweta kusumbwa don't be ashamed talk nena no even the professional counselor talk SELINA na one of the things nena fight yake kanina na no I will still have a voice ni ku make sure kana tuna free counselors in all the hospitals we say with their own we comfortable with kuwa na daktari no we comfortable kuthichao kona ekatomine mundu enda kuko na counselor akwata ba we social media we ba yes ni kila bandu on the social media nito SELINA MWENDE KIOKO wani search Facebook numbona onapewa page hapa ya siasa honorable SELINA MWENDE KIOKO ubisi wako we mulolongo na bakubi na Kenya Power no ninengane namba yako youth naonengane namba kunia woke vya we but I can give it na ni ya mundu wangu ni awa ya mongo atia please send me a text I'll get it very very fast 0785 806 728 okay ya mwisho 0785 806 728 thank you SELINA asante sana asante muno mwenda museise mutongo TV ngwatani ya mukamba neto nene maundu ma uima wa akili ko akili mental health na ende ne unanene to lito wenda ise mitandao ne amekumukanelia @mutongo TV ke director mwema #ne amuka toka kwa maana SELINA ngimwe abingwa miomoneke na twende no nena